Mayap ayabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kekatamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayangeni ing banalamisa para king Miyerkules ning 18 Domingo ning karaniwan a panahon. Ing kekatamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Angel Amir R. Gamboa, Kura Paroko ning Parokya ning Santo Cristo del Perdon, King Villa Julita Subdivision, Siyudad ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. King lagyuni ipapo ning anak ampo ning banal Espiritu. Amen. Ing Espiritu ning kapayapan at lugod, kambe ning kasalpantayanan na pagkalub na ning Diyos igpa, at ning ginutamang Jesucristo, yasanang parating mantabe, kekongan. At keka antimurin. Mitipon ang timong pamilya ning Diyos, kambe ning kapanaligan, ipanigaputa mo ing kapatawaran na kekatamo ning igpa, uling mitmuya king kamu ampong ganaka. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Uling mi kasala kami keka. Ginoo, ipakit mo ke kami ing pakalulu ampong lugod mo. At ibiyem mo kay kami ing kaligtasan mo. Ing Diyos, alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa rin kasalanan tamo, idala na katasana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming at syubanwa, ing sala ng Jesus, simbulat na ing dalumdum ning pami pagkamwa at pami kasala, mayaws kaniting sala, adwan mi ing kekang pamanantabi, yubog mo sana ring biyemi, king kekang katutuan, at ding puso mi, king kekang lugod. Iti adwan mi, kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, Diyos manggaman king alang angga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Jeremias. King panahon na ita, nga na ning Ginoo. Daratang ne ing panahon, nung kapilan, ako ing maging Diyos daring sablang lahi ng Israel, at ila ring maging taong kakong pinili. Karin king desyerto, pepakit kong lunos, karetang taong deta, nung nino ring mekaligtas, king kamatayan. Inyang magnasalang kapainawan, ding Israelita, pepakit ko karela, iba't king mara yung lugal. Memalen na ning Israel, menatili kong malugod ke kayo, inya menatili kong papakit ke kayo, ing lugod kong ekukupas. Pasibayo ra kayong italakad, pasibayo ra kayong patigtigan karingke kong pandereta,
at terak kayong masaya. Pasibayo kong tanam ubas, karing bulubundukan ning Samaria, at manganla, retang mena naman, karing bunga ring ubasan. Daratang na, ing panaon, nung kapilan ding lalaking magbante, kulisakla karing bulubundukan ning Efraim. Tara, mukyat tamo king Siyon, king ginungke katamong Diyos. Ngano ning Ginu, dalit kayong masaya para king Israel, ing peka maraguldili karing bansa. Dalit kayo karing kanta, ning kayaryan, linigtas nala ning ginuring memalen na, kinabos nala, ring sablang mitagan. Ing amano ning Ginu, Salamat king Diyos. ing Ginu banten nakatamo, anti ing pastul ababante, karing keyang kawan. Inginu banten nakatamu antiing pastul ababante karingkeyang kawan. Ikayong bansa, makiramdam kayo kanako, at ipasyagyula, ring amano, karing mangara yung pulo. Kakulang kinalat, ding taong kanakong pinili, dapot kakulang tipunan at banten, antiing pastul, ababante karing keyang kawan. Inginu banten nakatamu antiing pastul ababante karingkeyang kawan. Timawa kularing memalen ning Israel, at iligtas iba't king bansang mayupaya. Datangla at dalit king tula, king bundok ning Siyon, at tumulala karing kakong pagkalong. Inginu banten nakatamu antiing pastul ababante karingkeyang kawan. Terakla kanita ring anak ababay, at maging masayala, at ding lalaki, kayanakan at makatwa, tumulala. Pasignangan ko lalub, ating pamagpaldasda, gawan kong tula, at saya ing lungkot da. Inginu banten nakatamu antiing pastul ababante karingkeyang kawan. Parangalantaya ing mayap abalita. Ginuman tabeya kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasyang iba't king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginu. King panahon na ita, Jesus bintaya king sasakupan ning syudad ning Tiro at Sidon. Ing meto nga kananiyang manuknangan king lugalita, linapit ya kaya at nga nang dinalong. Makamalaginu, anak ng David, malunos ka po kanako. Ing anak kong babae, alipina ning demonyo, masakit yang tutudaralanan. Dapot, bitas ang pekibatan Jesus. Linapit la rin kayang alagad at pekisabi na kaya, palakwan yun nakatamo, patugutan tutukyan, at tutuyang masigla. Kanita nga nang mekibat Jesus. Mituburan ko bukod mo karing tupang melili ning balen Israel. Panamdam na kaniti ning Kananea, linapit yat siniklodya king arapan ng Jesus. So panyo na ako po ginung, nga nang may kisabing mayap. Dapot Jesus may kibat ya, emap ingkwanan ing pamangandaring anak, at yugseya karing aso. Tutupoy tagino, nga nang tinutol ning babae. Dapot agyang ding aso, makapanganuman ketang miyugse king lamesa, ding karelang amo. Jesus kanita nga nang may kibat. Babae, katibay mo kasalpantayanan, matupad ingke kang adwan. Kanita mo rin ing anak ning Kananea, kinayapya. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo.
Maya payabak po kekongan. Maya payabak po among. Kay po itamo, lalo na ngayon panahon tamo, mamaligwa tamong mamaligwa. Life is always on the go. Anyapin na ing metong karing baging tiro na kekatamo ning pandemya na ano po, slow down. Po. Niyang mig-lockdown, gana-gana, po, tinok nang. Anya, siguro, metong yan namang bagi dapat tamong lawin. Ning kayi nga pong gino, potang tahimik ya. Na po rin sabihan nita, makiramdam. Sometimes when you listen to a person intently, potang pakapakiramdaman ming tao, manahimik ka. Ban kanta, mo itang sasabyan na, yung panandaman mo. Nune, pati na itang na sasabyan, panandaman mo. Anya, sometimes, king bieta mo, bilang Kristiyano, milalako tamo pag-asa potang balamo mo, makibati nga pong gino. Pero pota, pakiramdaman na pa ni nga pong gino, aliwa mo itang sasabyan tamo. Nune, ita talagang atsyuking kilub na ning puso tamo. Kasi ning kayi, dakala beses king bieta mo, there are times that what we say is just an indication of what is really in our hearts. Ning kayi, itang sasabyan tamo karingas tamo. Po, simptomas niya pamo, nitang talagang atsyu king puso tamo. Anyapin, ingapong gino, balo ng pakapakiramdaman, pakanamnaman, aliwa mo itang sasabyanan ng asbuk, nuni pati ni itang lamanan ng puso. Kadwang bagi, akit tamo, kening kakatamong ibanghelyo. Ano po, ining babae biyasa ang migpakumbaba. She did not feel entitled to what she was asking. Lawen niyo po, anyang tinutulyay ng babae, kingapong gino, nga nang makanyan. Dapat agyang di nga sumakapangano man, ketang miyugse, ketang lamesa, ning karelang amo. Kahit na mumug lang yan, gang itamong tagan-tagan, itayong biyo, pwede na. Siguro po itamo naman yung metong karing bagi alawin tamo. Sometimes we always feel entitled. Utang manyad tamo kingapong gino, ning kaya tamo manyad, we are actually demanding from God. Bala mo utang ng lub ni ngapong gino, ban kanta, ibyena, o ipagkalub na. At ning kaya tamo pangating gana, tumabog kingapong gino, potang emiya bie itang kekatamong buri. Potang emiya bie ketang oras burita mo, ingke katamong adwan. Pero tandaan tamo, if nung pakalawin tamo, yan ngan uli na mo ning lunos ampong ganakana ni nga pong gino. We are not entitled to anything. Anyapin po itamo, sasabyanan ng kakatamong kasalpantayanan na no. Inampu na katamong anak ni nga pong gino. Nung balo tamo, itamong kilala na nakatamo bilang anak na maragul ng bagay ta. Anya, there is no entitlement dapat kaya katamo. Dapat atin mong ating kapakumbaban. Potang lalapit tamo kingapong gino. Uling balo tamo, ing ega na ganang miraras kaya katamo, lampas na ketang karapat dapat kaya katamo. Uli naning kayang lugod ang popang lunos. Kaya ba't po, katlong bagay dapat tamong lawin? Iyapin po ini. Tandaanan tamo, ing ega na ganang kaya katamong dadalanan kimbi. Dapat patibe king kaya katamong kasalpantayanan. Lawin niya po ining babae king kaya katamong ebanghelyo. Nga nang makanyan Jesus bandang talwe, katibe na ning kaya kang kasalpantayanan. Anyapin po, dapat tamo kakalingwan. What does not kill us must make us strong. Therefore, in faith, it is not always a question of if it will kill our faith. But whatever we face must make our faith stronger. Dapat ingke katamong kasalpantayanan,
lalo yang titibe, pauli daring bage, daralanan tamo. Lalo na po tang daralan tamong sakit, ampo pang lungkot king kekatamong biye. Because we know, po, nung balo mo, ingke kang tula, ampo pang ingke kang ikaligaya. Alang aliwa, nuning manibatan king apong Ginoo. Na pinasabi tamo mo naman, King Diyos, na yaing bukod tamo, tula ampong saya. Amen. Pakamalan kong kapatad, iyat natala ring puso tamo, king ipatamong at syubano, at adwan tamo kaya, ing sablang kailangan tamo. Ban italakad ya ing metong atune bayong lipunan Kristiyano. Nga tamong manalangin, Ginoo, maging patnube na kasa ning kekang balayan. Ginoo, maging patnube na kasaning kekang balayan. Para king Santo Papa, ding obispo at ding pari, ibili rasana ing sablarang sikanan, king pamibyebye at pamanganap karing karelang katungkulan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, maging patnube na kasa ning kekang balayan. Para karing pamuntok ning kekatamong bansa, kapilan man sana elang mababating king karelang panimanman, ding manimunang prinsipyo, amigdalang radikal apamagbayo king kekatang lipunan, antabayanan dakatangan sana king dalan ning hustisya, kapayapan at kaayusan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, maging patnube na kasa ning kekang balayan. Para karing sablang daralan kasakitan, kapilan man sana elabubulong laban king Dios. Nune pagkus, magbayo la puso at atoklasande king karelang kasakitan, ing dalan papunta king kaligtasan at kalayan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, maging patnube na kasa ning kekang balayan. Para kay katangang makatipon ngeni keti, manano na sanang dalantala ring aral ning milabas, at mabilog tang puso at matulang makitambayan, karing kekatang pamuntok, king pamitalakad metong amayap at bayong lipunan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, maging patnubera ka sa ning kekang balayan. Tanggapan na sana ning Diyos ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasan tamo ban miligtas kaniting COVID-19. Kapaldanan karing miyapektuan kaniti, ring kapag nasan daring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada ring kekatamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kekatamong radyo, ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kekatamong arkidiocesis, antimurin para king makapasubaling kapagnasan ng Seli Mercado. Iulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong meyango na bye, lalo na ring meyango bye pauli ning COVID-19, antimurin ing meyango bye maura mungkal kaniting aldo ning anibersaryo ning kayang kamatayan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, maging patnube na kasaning kekang balayan. Hoy, pamingat syubanwa, balikdan mi ing kekang pamilya, at ipagkalub mo ke kami ing panyulong king dalan papunta keka. Kalingwan mi sana ing malining milabas, at mi bayo kami kapilanman king revolusyoning espiritual, parati kesa nang mibyebye, king kapayapan at kabanalan ning katutuan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. Kapuri-puri ka
alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Manalangin kayo kapatad, baning kakatamong daon, matanggap larapaning Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampo ni kaligaya ning lagyuna, king ikasaplala mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang kapamilatan da rin kekang sakramento, ipagkalub mo ke kami ing sikanan king kekang grasya. Sopan mo kaya sana kaniting Eukaristiyang magsilbi mitmong katapatan keka. Itiadwan mi kapamilatana mo ring Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe ke kayo. At keka antimurin, Itasyo la ring puso yu. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong ginung kakatamong Diyos. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin, karapat dapat tampong matulid, ingpurya nampong mas pasalamatan da ka, kapilan man nampong numan ka rin, oy pa, Diyos sa malugod nampong magana ka. Uling bistaman mo kailangan ing kaming kapuryan, makanyan man metong yang kala mapigkalub mo, ing ika pasalamatan da ka, ampat king pamipasyag ming kapuryan, naman makaragdag king kamalan mo, dapat makasulong naman king kaligtasan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ya ing parangalan ning yato at ning banwa, yung dadalitan dang mitmong tula ring anghel ampong arkanghel, king siwalang alang kupas, ngarang pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay pagparalampumi, itugtog ming espiritu mo timong titipang ambun kareting ayin mi. Bahan mi pabanalan la at parake kami magawalang katawan ampong daya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi po, kanitang benging mi panganyayaya at bayo na kusang lubdinaw ning Biena, kimpamayla sampong kamatayana. Kinwa ning tinape, pepasalamata na kampong pinuri. Piraso ning tinape, dinwang niti ka rin kayong disipulo at ngana. Kuanan yiti, ikongan at mangan kayo kaniti.
Uling iting katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kebat ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibayo na kampe pasalamatan ng pompinuri. Dinwang ning kalis karing kayong disipulo at ngana. Kunan niya iti, ikungan at minum ko kaniti. Uling iting kalis ning daya ko. Ning daya ning bayo ang pong alanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayong pong para karing sablang tao. Ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Maulalaring misteryo ning kasal pantayanan. Cristo medeka, Cristo sinumli kang bebe, Cristo datang ka, pasibayo ikaw makasani panahon. Cristo medeka, Cristo sinubli kang bebe, Cristo datang ka, pasibayo ikaw makasani panahon. Inyang ngeni gaganakan mi o mapamakalulungi pa, ing kamatayan ng popampamanyubli ng mebye. Daraon mi ake kay ting tinape ning bie, ampo ing kalis ning kaligtasan. Lain min pasalamatan keka, impepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ampong sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusuluk ing katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami ang tingmetong ning banal na espiritu. Ganakan mi o igpaing banal mong kapulungan na makalaganap kimeto yato. Ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco Papa mi. Florentino o obispo mi. Pasiano kay kang obispo emerito. Ring sablang pari, diakono at ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepaynawa. King pihong kapanayan ng pamanyubling mebye. Idala mula at ding sablang mayango na bye. King pakalulu mo, ketang masala mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bie alang angga. Ban kaya ng Nuana Virgen Maria, induning Diyos. Kambe ng San Jose, ing esposo na. Kambera ring man mong apostol. Kambe ng San Fernando, San Gabriel Arcangel at ding sablang banal. Ami biye-biye kalugod-lugod kaya kakekabaning panahon. Apuryan ang pong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ang pong kaya. Kagum ning banal na espiritu, sablang parangal ang pong ligaya keka, o Diyos ig panglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Amen. Kang Kristo tinggap tayong espiritu ning pangayampun, ngini ang timong anak ning Diyos, mangangasta mong manalangin. Isang
banal ni King Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, ampon ipatawad mo, ke kami ring salami ke ka, anting pamamatawad ni, karing ni kasala ke kami, mga emu kami pa'y sa ulting tukso. Ngunit ikapos mo kami, ing Ikapos mo kami kisablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon mi. Ban king kasopaning pakalulu mo mitimawa kaming parati. King pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan kisablang kaligaligan. Kabang paninayan ng pumpagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos, sa igpaming ginuming Hesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sa babaligdan ni ke kaming kasalanan, na ipansinan mo yung kasalpantayanan ng banal mong kapulungan. Layon pamayapan ng pompisan metongan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Kapayapaning ginuman tabe sa kapilan man ke kayo. At keka antimurin. Antimong anak ng Diyos ng kapayapan, pugayan tayong metong at metong king waganing pamisan, metong antimong mikakapatan. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyad mo. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyad mo. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyad mo. Ibigay kami kapayapan, ibigay kami Nyo ing tinape ning biye, nyo ing kalis ning kanwanan, pilasan nyo't lawan ing kaya paning ginong. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ko. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya'y lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na
hatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Ngayon, tila walang mararating na bukas, ngunit kung siya'y ating hayaang maglangas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking Facebook Live, ae makatanggap komunyon king pisikal aparalan, abayan da kayong eni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ni ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamo mo wari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy paming malugod, manano na sanang iting sakripisyo at pamakinabang, pagkaluban da king dake, king kekambi, at sopan da kaming miyatad king lugod mo king metoyato. Itiyadwad mi kapamilatana mo ring Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo. At keka antimurin. At bendisyonan na kayo ning mayupayang tutong Diyos. Ing ipa, poning anak ang poning banal espiritu. Amen. Ume na kayo king kapayapan, mituburan kayo. Salamat kin Diyos. Ikang minyetuta, ampong kapayapan, ingin duming balen, kekeng lalawigan, uling kalimbun mo, aring sablang dalang. Ning baryo sa puro, karing kamalengan, akadmen at tinig, ing katahimikan. Ning sablang bisam manampong bimbisitas, akekang delawan, o Birhen Amasla, tinganggang emalempig dalamong lamak, metulalang dakal, kekapasalamat. Kasalpang tayanan, niunlad, milagladin pa mi kalukod, agadlin ang anak. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng yahabus, iligtas mo king ikabus, ing sablang